Minisitiri wa Mirama agambire bahamukorogo kubuganaho abanyadini abaryo mwishaze rya Isingiro North ababire bamwesirena n'ikigenderwa cyo kumurabyaho atine cakanisa na mukuru w'entebe ya katano na President Museveni ahabwe mirimo mirunje yibakozere. Yes. Omuringo nugo gumwe nkaka yishembe kiteka teko cya leta y'igumbura yakabibona bebembezi bona kurabyeho president witu nabona rebo minister nkasoro candidates bitu abire cyagasi ndio chairman LC5 abo bintu byatworire na president Museveni na ora minister aramu atine chakanisa umwe naremu atajiwa mwisimba baimpizi niye chairman wabo isente kuzurukura namwe na resente zibezuzuraha chairman antiresu uzon finance bakunga isente tuziyai nurate nturukurutinga ngora district seze nturukurutinga pero rukurutinga isente bazigi aba basimire mirimo ezirene kurwo mwishaza na district yona kandi abebembezi baraganise okutereze bitakaterire. Ninyenda kusima obwebembezi bwa kabingo kwiha LC1 okutaha ahabwo kwatanisa otusente cyo tutukutungo twa road fund tukargaha tukashara kama gabe byaraha tukatembya rgara enguto ejo nayo eriyone egendaje kandi tukayambwa greda eyi minister tutirize tukusima umuringo gw'umutano orikaguto kona kakoziri security erije buzima no kwatanisa Tanzania yabeta hitaronizuba kutayine kiriyo hadi mundagaja ngo bwebembeze ubundi yese tusima president Museveni 100% kunga kwa kwijana bakozi babi narabari kumujwekera baba taru barungi nabone president Museveni agiro bwengi nje yatoranire hunari mu Rwanda akamuca minister eje myaka yona hona minister zirengo hatuwe na nabebembeza abandi nubaza kutandika kugenda mu district yona bari kurebuze mirimo eriyone korwa kanyazi tune program ya PDM na ba members wa parliament na district leadership tujakuza urugomborra kuzirambura zone tujakweza yo wiksinkisha tu tuyengu ebyare bitwarubatira entumbuka twagitamu stari amakuraga gasha kwa Ruth Nuwamanya.